وآله وسلم ثم إلى روح أبه وأخواننا بالوصلة شهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض المغاربها وبرها سوسن مؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر الأسقلاني ثم إلى هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالدة مدخل عبد الله وإخوانه ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضر وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نور المبين حبيب رب العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه وعن عبد الله wa ana Abdullah bin Amir lan saking Sayyidina Abdullah bin Amir bin Rabi'ah gal tahu sapa Sayyidina Abdullah bin Amir bin Rabi'ah. Rabi'ah ni nyaman orang laki, Maisarah orang laki, Khuzaimah orang laki, Rabi'ah orang laki. Panggilan lain dari Sayyidina Abdullah bin Amir bin Rabi'ah yang dipenika Abu Imran. Abu Imran Abdullah bin Amir. Abu Imran can mangken mun bahasa maturuna man bapaan sera manallah berarti bapak Allah ini ka. Mun Arab Abu. Mun kan man iki. Manallah manepat bapan patahul berarti man. Kanto Abu Imran Abdullah bin Amir Al-Ghari Asy-Syami. Beliau termasuk orang si alim hafal Quran dan juga banyak hafal daripada riwayat-riwayat hadis. Kana aliman thiqatan hafizan lima rawah. Beliau adalah orang yang sangat alim dan orang kena dipercaya dan orang yang hafal tentang perawi-perawi hadis. Keterangan nikah fit tabaqati tsaniyah. Napa beliau nikah adalah tabi'in bin sahabat. Beliau adalah minat tabi'in. Mahir dalam baca qiraat sab'ah. Mereka nak baca al-qari. Qari orang yang ahli baca. Saungkuna qari nikah gelar untuk orang yang ahli qiraat sab'ah. Qiraat sab'ah nikah sebanyak wadduha beda bacaan petok bacaan qiraat sab'ah Nabi menguasai ilmu nikah baca al-qari. Jadi Nabi nekan to pokok tawa qiraat qari monan. Monekan to hafizon anika istilah hadis. Hafizon anika istilah hadis. Hafiz siapa orang muhafiz mun bini hafizah saungkuna istilahna ka hadis mun nabi ka Al-Qur'an hamilul Qur'an atau hamilatul Qur'an. Orang bini menafal Qur'an ni kocak hamilah orang sing ngibah yang diyaki ngibah Al-Qur'an bolan hafal Al-Qur'an. Mun orang laki hamilul Qur'an orang sing ngibah Al-Qur'an. Cuma male oning bayi dadi hafizah orang bini hafiz, orang laki hafal Quran. Saungkuna hafiz nikah untuk hadis, adapun untuk Al-Quran hamilul Quran. Menabi hadis nikah hafiz. Nikah perbedaan di antara istilah-istilah menabi dalam hadis nikah hafizan orang sebanyak hafal Quran, menabi hafal Quran, apa hafal hadis, menabi hafal Quran nikah hamilan atau hamilul Quran orang se hafal Al-Quran. Beliau termasuk orang ahli qiraat sab'ah. Ahli qiraat sab'ah. Nah, ngaji beliau langsung ke sahabat Mughirah. Berarti tabi'in. Ngaji dari sahabat Mughirah. Sahabat Mughirah ngaji langsung dekat Sayyidina Utsman ibn Affan.
Sayyidina Uthman ibn Affan nya kesetena tepak nekuk mushaf Al-Qur'an. Masya Allah, luar biasa. Yang mana Zaira Abdullah bin Amir atau panggilan lain Abu Imran. Bani Qari mun tak bisa qiraah sab'ah, baru menguasai qiraah sab'ah, ini adalah Al-Qari. Masih Maji Busra ni bila qiraat, ahli qiraat bula ajar bila ada maji ni. Makin suara dalam tok Maji Busra. Suara lem tanah setiap habis. Bila gula ngaji, belajar qiraat. Setia ya minggir mon setia. Ida laila mongko penyanyi ro ida laila ampun sepo. Nyanyi tapal ke dia. Pon, jadi istilah hafid untuk hadis, hafid ke hafal Quran, hafal hadis berarti hafid, hafidhan, mon hafal Al-Quran ni kocak hamilan orang yang hafal Quran. Jadi malai beda oneng al-farq baina hafidul hadhi hafidhan atau hamilan. Yani hamilan yani hamilul Quran, hafidhan hafidhul hadis. Wa an Abdullah bin Amir bin Rabi'ah gal dawu sapa Sayyidina Abdullah bin Amir bin Rabi'ah laqad adraktu yaktine teman-teman menangi sapa ingsun jepo menangi Abu Bakrin ing Sayyidina Abu Bakar wa Umar lan Sayyidina Umar wa Utsman lan Sayyidina Utsman wa man lan wong ba'dahum kang sakwise sahabat telu, berarti beliau adalah tabaqatus tsaniyah, generasi kedua. Generasi kedua. Beliau menjumpai sahabat hebat telok nikah. Aku menjumpai Abu Bakar, Umar, Utsman, waman ba'dahum dan orang-orang setelah tiga orang yang hebat yang mulia ini. Falam arahum mongko ora tau ningali sapa ingsun hum ing salasa, yakni Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman ora tau ningali yadribuna hale padha mukul sapa si salasa, sapa si wong telu ora mukul al mamluka ing budak kang den miliki, al mamluka ing budak kang den miliki ora tau mukul fil qadhafi ing dalem nuduh zina, ora tau ningali illa arba'ina angin ing 40 jilitan, illa arba'ina angin 40 jilitan. Rawahu nyeritakan hu ing hadits sapa Malik Imam Malik wa Tsauri Imam Tsauri fi jami'ihi ing dalam kitab Jami'i Imam Ats-Tsauri dari Sayyidina Abdullah bin Amir bin Rabi'ah. Beliau menyatakan bahwa sesungguhnya aku telah menjumpai Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan orang-orang setelah beliau-beliau ini, dan aku tidak pernah menyaksikan mereka pernah memukuli seorang budak yang ia miliki di dalam masalah qadzaf, menuduh zina tanpa mendatangkan saksi ataupun bukti. Dalam hal ini pelaku al-qadzif, yakni orang yang menuduh adalah seorang budak, aku tidak pernah menyaksikan illa arba'ina kecuali pejedet tokol 40 kali. Berarti separuh orang yang merdeka. Mon orang yang merdeka kenapa? Sama nina jaldatan, belum polo kali jilitan. Adapun budak, ini ke separuh. Separuh apa? Separuh orang yang merdeka berarti etokol ping 40 kali. Nah, landasan hukum dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, aneka hadis dalla ala anna ra'a man dzakara tasnif hadil ghazaf 'ala al mamluk. Aneka dalil bahwa sesungguhnya separuh had daripada seorang budak yang dimiliki di dalam masalah ghazaf ini adalah 40 kali jilitan, hanya pejedet 40 kali. Aneka hukum kias. Hukum kiasah dalam masalah perzinaan. Adapun orang yang berzina selain daripada selain daripada mamluk atau budak
Aneka juga qisas napa ranjem ayat kelaban nas daripada Al-Qur'an walladzina yarmunal muhsanat sampone terangaki beri orang se menuduh orang-orang zina maka harus ejilid 100 kali. Ejilid thamanina jaldatan belum puluh kali. Aneka adalah qasu, adalah hukum kias seorang hamba dalam had masalah hadis zina juga sami separuh lagi, separuh daripada hukum-hukum kang kui selaina budak. Jadi aneka adalah hukum kias. Hukum kias kang kui budak se budak kelak ngaranin seranya mana ngaranin orang lain tanpa beda dalil, tanpa beda bukti dan saksi, maka hatta yang kita nikah separuh. Aneka adalah hadis menunjukkan bahwa apa? Tansifil haddiz zina, hanya separuh had zina. Aneka napa penemuan daripada sahabat telok nikah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman mengkiaskan hukum haddil qadhaf padaki bareng haddiz zina. Hadis zina. Jadi dalam had zina dalam budak juga separuh daripada orang yang semertika. Haddil qadhaf dalam masalah orang yang ngaranin tapi orang mertika 100 kali nika juga separuh. Jadi pada ki bareng hadis zina. Kiasaki nika zaman hukum kias. Karena hukum ning agama nika beda hukum Al-Qur'an, hadis, ijma, terakhir kias. Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas. Nah qiyas ini kan hukum qiyas. Contoh dengan Al-Qur'an beda juga hukum qiyas. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Ini kan hukum qiyas. Apa hukum qiyas? Cek sampai ngocak ngocak hus kering tua tak oleh, his tak oleh, seandainya Gusti Allah beda kata-kata selebih pandai ning bahasa Arab daripada kalimat maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mempergunakan kalimat selebih pandai dari karena ning bahasa Arab paling pandai kalimat adalah mengucapkan kata tak oleh kering tua. Berarti mau nyetak tak apa-apa. Oh enten tambah Arab. Ini kan nyaman hukum kias. Nyerangap kering tua berarti tak apa-apa. Kan saya tak oleh ini berarti saya paling pandai. Kiasaki apa boleh, nyentak apa boleh, nyerangap apa boleh, mentak. Jering ini kata oleh. Ini kan nyaman hukum kias. Paham ya? Berarti hukum kias. Ini pun juga ngaku hukum kias. Wala taqrabuz zina innahu fahishatan wa innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina, cek mak semak perkara zina, cek pak semak perbuatan zina. Kan saya tak oleh kan mak semak mau zina sekali kan tak oleh. Karena Al-Qur'an tak ngaku lafaz wala taznu cek azina, tapi wala taqrabu cek mak semak dengan perbuatan zina. Berarti mun azina tak apa-apa, kan tak oleh mak semak. Angel mulai dari jadi lah angel mulai dari jadi hukum menurut saya hukum beda unai berarti keluar angel lah angel jadi lah saya tak oleh wala taqrabuz zina loh kutu pentong ring diri wis lah hari ada banyak dalil Korea cering asmak beta oleh apa boleh berbuat zina. Ini kan nyaman hukum kiasnya mana monte mondar rumah sekenek be nyaman setuah deh ya cering se tua ya tak nyaman berarti tapi cering tak oleh mak semak kan saya tak oleh mau zina kan tak apa-apa benih sini ke maksudnya asmak ay muqaddimatu zina pun tak oleh mon temon kenalan nikah pun tak oleh apa boleh berbuat lebih dari nikah
Nika hukum kias. Nah, jadi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman aneka mengkiaskan hadduz zina lil mamluk, had daripada zina budak saya miliki neka separuh daripada orang saya hur, orang merdeka, maka kiasaki haddu qadhaf, had daripada menuduh zina saya tanpa mendatangkan bukti dan saksi juga hukum separuh. Berarti 40 kali jedeten. Neka pendapat daripada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Nah, neka napanya mana? Separuh. Tetapi beda saya tak sependapat kelaban napa saya pendapat lagi tiring beliau. Beda saya ada bu fitan si fi hadis zina bas, cuma neng separuh had zina, walal qadhaf, urusan qadhaf enggak. Adapun qadhaf tak separuh, tetap wajib pada belum puluh kali tamanina jaldatan. Sebagian ulama napa khilaf dalam masalah kadin to beda sing ngaranin tetap menabi hadis zina, naam ampun nas Al-Qur'an bahwa hadduz zina kang kui budak separuh, tapi haddul qadhaf enten harus pancet tetap, berarti pancet belum puluh kali cilitan cedetan berarti. Nah, aneka masalah qadhaf kang kui budak. Nah, karetu ngaki pada hadis wan Abi Hurairah talan saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qadhafa mamlukahu yuqamu. Nah, semula ceng nih kan nggih. Nah. Repotnya kan tuh ada budak, tapi saya bahasa lebih rinci ada budak. Mun memperbudak engki mangken. Pegawai-pegawai tak bejer, ini kan memperbudak. Adapun budak sobungkunan, keng memperbudak engki. Orang perlakuaki sebagaimana budak. Tak oleh karena masih budak ini juga nanti hak. Hayawan pun nanti hak untuk istirahat. Tak oleh suruh alako terus. Andi sapeh palako terus. Hayawan pun nanti hak untuk istirahat. Sebagaimana orang juga nanti istirahat, maka budak pun juga nanti hak untuk istirahat. Cek sampai bebanin se tak kuat untuk memikul, untuk alako. Mun sekira tak kuat cek paksa walaupun budak, karena ini aturan Islam. Tak oleh maksah deka apa se tak kuat bi pegawai kele. Hayawan sekalipun hayawan, tak oleh hayawan neka maksa untuk muak sesuatu se hayawan neka tak kuat, tak oleh. Memaksa untuk muak dekat hayawan saya tak kuat ngibah jeren atau sape nyeret apa saya tak kuat, aneh aturan Islam belas rahmat dekat hayawan sekalipun. Nah tak boleh maksa, apa boleh cuma pembantu bene budak pembantu ni, apa boleh dak bine ni ke bene budak suruh ngepel, suruh sasa, suruh masak, sorong ngempena anaan, sorong ngelatinin lagi. Nah, aku nggak budak bini nah. Gulaku sampai para beduk aja kita mareh, lembungko ngepel nyapo, akhirnya dempal bini nah. Ngarabi mon rengen kalah selake. Nah, ini kenyamanan memperbudak nih kenyamanan. Mon budak bener, reng bini budak, tapi memperbudak. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dalam ni kan nyapoh Kanjeng Nabi ini kan nyapoh dalam dalam untuk meringanaki tanggungnya orang bini. Sering Kanjeng Nabi ini kan nyai sandal TV sallallahu alaihi wasallam, nyai kelampi, nyai sandal, nyapoh Kanjeng Nabi. Apa? Ngurangin derajat orang laki. Unten. Sebagian guru dan kaula malah masak TV. Nah ini kan saksi hidupnya banyak, ngocek TV, ngocek cengeng, ngocek pelapa. Nyai ini kan cuma beri atas kursi baca Al-Quran. Ane kan nyaman orang laki. Tugas orang bina aja situng tok, ngelatinin orang laki.
wis ngelairaki. Adapun ngeromat orang laki wis hadonah niku wajib orang laki, nyosoin wajib orang laki derma ieu mah ajar aburu sama masih bini gelak nuntut engkau gelem nyosoin anan mbak Andri aku syukur engkau bajar saat sepolo wajib kok kemarin laki majar tapi tak nuntut ke sampean karena kebelasan rahmat dari seorang ibu mereka necak perlakuan sebagai budak orang bini ini kan ngoromat anan sampean nika sampai raja 2 tahun tang kentangan bi anak melolo cek berbudak bini boleh lah ini bini memperbudak dia yang penting dia boleh lah jadi untuk sopaja ajaga daripada perbuatan zina perbuatan saya keji ini saya larang cering pangeran tak ngelarang mati karo kakek ngelarang apa kakek karo cek-cek ngelarang senika. Adapun untuk mengurangi beban orang bini nyapo sah beda orang katanya dek guru kaula bagaimana hukumnya mencuci pakaian istri dan pakaian dalam istri katanya ada keterangan mengurangi kewajiban istri itu mulia bagi seorang laki-laki tapi ojo nemen-nemen jan mau nekatok ya cek sasaki malih sasati bingungnya sapato sara gelu okay. Sekadar lah untuk meringankan bene mengambil alih tapi meringankan nyapo salake mbak nyapo abah nyapo arapa kok orang gagah teti reng lake kanjeng Nabi nyapo kok nyai sandal tibi kok orang gagah yen justru neka meringankan beban orang bini ampun payah si amasa mulai sopu bini sampean kalau atak keletak ke dapur pun sampean kita cek ke bini lah cek ke atak keletak ngebiaki kopi ngebiaki ngaji apa bola nah ngaji deh mah deh wajaran ngebiakin kopi can selaki tak usah lu beda kopi ini di salah jan iya jadi tak usah beda di salah kadang celeng kadang potet ya ya wis selamat jalan deh ya jangan sebini ki mau lene bae beri ne bingkok deh beri ne kopi maksudnya nah jadi cak sampai orang bini neka yang kep sebagai apa budak cak ke budak orang bini neka sampai ada orang bini kadu khaddam bene budak santri bene budak berhak untuk istirahat mungkin beri bisyarah pebunga bene mejer hanya bisyarah sekedar beri pebunga engki neka penting neka ada kitab aja keng ilmu pengertian dia mana malah ngerti deh lah nyupir keng cek niat alako bede bisyarah kangku ibaan kangku anan kalau nyaman nyupir kiai ki oleh berkat kadung ki oleh ustad supir ki oleh ustad sebab wasahibul karimi kiramu ucapun Habib Alil Habashi wasahibul kiramu karimu berteman dengan orang yang mulia akan menjadi mulia masalah maling sokora polong bikia aku tak yolok ustad kia tore bocot pak ustad ngereng hari saya kocak wasahibul kirami kiramu wah, bareng bi orang se jamul jadi bisa jadi orang muljekia bene budak supir bene budak santai bene budak beri bisyarah nek sakone yang gula ke amplop tanda lah tanya dah kenapa amplop buang gula pak patake karo amplop ya kenapa merengis kok ke amplop tanda cara parap gula nyari amplop bian ya mana sini kalah sih karo amplop pasti tanda kibadah congok kibadah sobong buang deh mun kibadah apa beli cong aja haram cong mun kalak kake cong deh la ilaha illallah nam teti cek perbudak orang-orang nikah mun budak sobong teti nikah hukum nambah masalah budak wa an Abi Hurairah radhiyallahu an wallahu a'lam bissawab.
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك غافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة خلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وارزق الكل حلالا دائما وأخلاءتك يا علماء نخضى بالخير ونوفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا منون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله الفاتح إلى حضرة نبينا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا حلت أرواح من مشارق الأرض المغارب هابر وبار وسوس المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي خالي عقاسم الفقر المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجوش وكرب بن سالم وخعاقب بن سالم قطب الرباني سيدنا شيخ عبد القادر جيلاني وسيدنا شاذلي والإمام النووي والموسوطي والإمام زين الدين المالباري قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد الله بارس قطب لشرطة البلاد الحبيب عبد الله الحداد والحبيب أحمد بن زين الهبشي قطب المال الحبيب علي الهبشي وأوصول المغفرين قطب البر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخيه طاهر ثم إلى روح المقدم ثاني عبد الرحمن سقا أولاد إمام المخضر وإخوانه الحبيب عبد القادر أحمد جدة والحبيب علي بن عباس بن علي بن والحبيب محمد بن علي بن عباس الملك والإبراهيم بن سميت والحبيب علي كويتان والحبيب أبو بكر قرشي والحبيب عبد الله بانغ والحبيب جعفر بن شيخ سقا وعبد الله سقا وعبد القادر بن سقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن فقيه والحبيب هادي بن شبكر بن سالم والحبيب عبد الله والحبيب عبد الله بن عمر أشهد والحبيب مهدي والحبيب سالم والحبيب حسن أشادري ثم إلى روحي الحبيب محمد بن شبكر بن سالم ثم إلى الحبيب هادي والحبيب هادي والحبيب محمد الهدر بيضاء محمد الهدر بنجواني
والحبيب صالح وصحابي تنقل ثم الرحيق جاسم وسام زوجة هاشم رافع زوجة ثم الحبيب جعفر بن علي بهارون حبيب حسن محمد بهارون ووصولهم وفروعهم ثم إلى روح صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجبر وزوجته المدمن علي وزوجته الوالد أحمد هنا الإخوان ثم إلى رحماتنا وأمواتهم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية وأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفكر في الدين ويعلمنا علم التأويل وأن الله سبحانه وتعالى يجعل لنا وأولادنا وتلامذنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن الاستقامة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير وأهل الندامة وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا وعلى من أسلفنا الصالح مثل جلسة نوينا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدوا قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين يا سامع الأصوات ويا مجيب الدعوات ويا اسمع صوتنا واستجب دعواتنا برحمتك أرحم الراحمين وبجودك يا أجود الأجودين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلى الله عليه وسلم محمد رب العالمين.